urugero kwa kuba nangambira no kuba nindeba mwese buryo samuzi kandi ari kugira ngo nayende tebe yiwa chairperson wa district nyine ya Rwampara ubwire bwashyikireta kwijagaruka kwa cancer this time around he's shooting up mukubanza kabanza kutekateka ngo ninjane byo kuganira mukakunjije ku cyondoza nari baruya nikirero ku serious and I wish you well nagwachike webare mnonga moderator n'abaturikiriza n'abakutureba ngenda kwakira panels batayibanje kandi ngenda kuba congratulating mukurikire bade nechironke kindi cyo kujaguza kandi buri umwe nakirebo kweye rebade araba kujijaguza araba takujijaguza araba kujya team kujijaguza tete yine cyo kumanyisa konka aboye ine cyo kumanyisa mu gikoriki ngenda kusima mnonga management ya GNTV kumanetwereza opportunity kwija kusharing n'abantu bitu kandi ntushomesa zana abako abakutureba bagire bashoma ku rugo muri itwe nitutugire twashoma ebi twabashomesa nibanyita mwese gwa Jotham King ndi speaker wa district ya Rwampara kandi ninjwe cyara ba speakers ba Western Uganda Uganda Local Government Association ninjwe cyara Uganda East African Local Government Association nshitama Arusha so local government ningetegereza cyo okay therefore abantu nabo bazana kubagambira aho tuyiro kuri ubona entwira mfirdi I'm doing ndio msave na no kwinginga n'abantu kugira ngo ubwire ko barabe bwashikire ineshitekatirwa cy'inyine nyinda kwija kwesimba wa chairperson no C5 wa Rwampara ukwereza Rwampara bagumize mu bandi fitinge ngorere Rwampara okay nyenda kushashasha namunonga tuineyo mwana wanje musarikari bamwita ebo ari musagaza muto munonga w'imyaka 35 abari wa IPDF akafuna accident yafa kandi batumuzike rizoba umurugando kandi twashasha n'abafamile na LC5 cancer wanje umucika na wo mucyara nawe yafirwe bakonka mwene nebyo rizoba nibyo biro mukonka twikwaso wayiguru okay wabari mnonga King wabari kwija ibiri kunda bushatu byo kwezo kurangira ibyo yakasha tuteka so chaya yumye yakayite niyejo ari mutabazi kandi cancer to be uzatagisere yarigire kungambira ijo aho mu weekend kaba mwine yategereka kumukunyita muntu waburijo akinywa abantu bangambire ngo ndi cancer mwene shayo nakwakira kandi wabari kwija wabari mnonga mutakaza program abariyo batereba Agent TV n'abariyo baturura kandi nanye nimbanza natabaruse abanya-Uganda ninga abantu bona ahacyo cy'abakozi cyerizo becabaho food patrol kandi aho kuposi n'abakucukuza inabatakucukuza ecyo cyo nkiba kirakuzibwa abantu abo kwamba ko mu government abamwe hati ko umuntu witwa wo mu cyaro umuntu wakakoba bamwe niseze wa mugambira reba data kuchimana cyonka ntuba nibageta cyo babakakoba aba bomba batamenya ngo nakoro rubo cyonka barukora nibakora cyonka bamwe aho bakuruza kuzayira batamenya ngo no kubaho cyonka ubona tuzaguriza hamwe konka nisima abantu bonda babaza kuzumbura mu runako kuza food patrol na President Museveni kandi na nebwambo burunje byagambira abanya-Uganda kugira ngo babase kugira no ma president yanagamba hine byagamba abantu bakumambi hamu deno ndiza akayongeraho kongeraho ayachikwata kachikwata atachikwata naho kachisiga okay wabari no nimbe ndiza ko turebaje kandi sasa nabataye bitu abaferwa aho kuba rumbuga dugute yafaho amayiri ibiri ni sasa na family yeye na nabandi abaferwa bukamaruhanga abagumye katu kizeje turebe GNTV tubase kugira cyo tayiko program yiki abati nangumya nakwakira uguno munyeto but at that nawe n'umunyano witu kandi hona naraga muri Barra district to be specific muri Kashari South kandi azire ngo kitekateko kitungire nawe naenda kuzahandi bimwana bo parliament Kashari South kwebembera ngo kitinza itungo Nathan nakwakira ubari kwisha oyo nonga hojitinza Edgar ndakugira ngo urukikaniza mu Maxime because that generation age yitukingi Douglas ni mu shaping ni mu address
so mbone ikanta kusimire Wagura munonga no manisa. Kwa tuja tukora kuna reba pano inje itwine rizoga kana nashinde romno because ni mahona ngo kutubyara imango kutubyara ni mango kutubyara nanta kwa sirentebe kingi nakwata kingi atakwasire Michael nakwata Michael atakwasire toka amazina nkaburijo nbanyeta abati nangumya nyisimbera hantebe ya membo wa parliament Kashari South abinje hate banganyeta timu cyahwiri aho kwa hate chitu Kashari South bashazema Edgar tekere Kashari yahuri yo kwijo kabe bise sente wakabaje tumuterera ibi bona bakiga nomanyira hakrabaye ababaye Simba akayije buza atubanze twanywe ninga tubanze tuganire so konga hate shano tukubanza tukaganira tukashara mutkareba yes tukashara mutkareba twanywe ninga tubanze tuganire tukashara mutkareba Kashari South ntwendache because Kashari South tunijisizi nonga nihanga nenaka constituency yo kushanga nenda kwebemberwa abagiga konka abagiga bachikayo begwa abantu ababahira karu nenda kwereza scenario yemwe aye kinyonyi n'ecyenyanja ekinyonyi kikazo mu kago n'ecyenyanja kucyagiro mu kago n'ecyenyanja hate ecyenyanja cyahite kinyonyi kitumnywanu wanje tojo kantayira ekinyonyi cyabuze ecyenyanja kitone ni uturo migiguro mbicu na ni uturo mizi twaza kushanga nakaye n'ecyenyanja cyahite kinyonyi kikaremboye niyo bani wija kugira ki kuntayira ecyenyanja nacho cyabuze kinyonyi enanka cyabuze kitone yo turo mizi nyo turo mbicu twashangana hate cyo njo kibeshye Kashari South wagiro mu kago nabo naza kubajwekera eje shati no kubasa kumuye mwene warabanya Kashari South barge bakaja ngo nangumya timu cyawe umuntu gotebekaniza kuija kutera toki ndambara tokasa na kumfuna nobuna kwene twari kumesha heje mu terrace muyeye obase gamba na tokubasa kumfuna kwa Kashari South ni shemero no tebe turiyo mu research omnanko mu introduction when botorontra bombanzi tkonka introduction when reception ebire nunje mnonga because nyona umyementa kumangu nimbasa kwemerera ngambira abanyakashari ntukoreje konka abanyakashari South amana go mumpire ni nsima kandi imangu nabambine nyoko muntinkwe basiza konka nabanye n'abanyakashari ntuza kuchibasa kandi ntuza kuyakashara umbuhuku hati nyondi yango muchenuzi kachirareje ebyone byabuzire nyondi nko muchenuzi ntiteka kubihe okay bari mnonga but ekindi kwasa kugamba no kugira ngo I wish you the best and really I don't take you people for granted kandi no kugeza wo kwija mukama kwa rakisimera nabantu benyina bashime kwa batera karuru batera mutoki bare banguriyane asigira abantu stamp tuja kwa bantu kunuza umwana no moja ngo bebe okay Michael kakwishikire ogro mnyeto katre kakwishikire ogro mnyeto gwantunga mokonka abanyamunicipality hata bamwesire tara bamutire herge tara bagira ngo umunyeto namaze mecho dushimana boko takigambere but in the other way orietara ubwo nawe nishite gateko cyo kujokera abanyato municipality mu icengero kam 2026 nakwachi we bari mnonga moderator umwame Edgar ni nkwebaza abo kuba hino musinje musiya ogwo munoteka yihanga kano kimanyaje nkoba no yombeka ekidetermininga strength y'ikizimbe cyo muno yombeka no musinje foundation true foundation n'ekintu kikuru munongo mwene kikwebariza kantwebaza management ya GNTV onkize nyakire abakunzi bentunguka abanya-Uganda kandi abataruga GNTV Edgar ebireba kensuso hinakanta ko yongiremu viewership yitu ni impango munonga ngoko rukuchura ko kejo nkiretwa ideas yani ngomanyira bako ezuruga paneji true mwenu batahibanye nimbakira elizoba nanyo muri intunga mu bwana Edgar konka no twaletwa ntujaguza Labor Day nkihanga ecyamazima Labor Day abantu bakagirebire atuba kugimanya kana ngucyantangaza munonga bakusinga obutajimanya n'abantu abariyo ma offices abutwakwenda tutekateka ngubo Labor Day bagitegereza ki mwe naje na ku omuntu obuyakinga batitwe Labor Day tukujimanya necyumu tucyetegereza nayebuza ntono ubuterezi obwaremeye mbwa kurabaho kandi abente bo bari bata wayebuza wareba ubuterezi bwaremwa embwa
ikarema kurabo entete kugeza hono rujya ngo ufunyirente we nana baza kwirira hihi so mwenu bwana Edgar yebuze Labor Day eje yaremwa kureba abariyo ma offices yibatareba yebuze abatahi bitu abateza b'amatafari yebuze batahi bitu bakatera amasinde yebuze batahi bita basisi ba chapati yebuze aba boda boda yebuze majority ya population ya Uganda abariyeje umuriyeje mirimo ya rija abafundi abapota hona bagireba konkreto kakire batahi bitu ba viewers ahana bakira programu kandi mwikirize tugite bitekateko byitu kureba ngo ubuzimazima twagira itafari hango twateka kombe ka Uganda abo kwane yitu konka wagira ngo wareba ubuterezi bwagira buta ubuterezi bwaremembwa kandi abafunyirenti okay bo bari mnongo mugende fuma house yire tikatengire mwetise bitabara nakwakira kandi mwetise akacwami yaje tumwe na hato Edgar kunabe mwakira nto akazo ndimanye wangata hati ndiyo musite kandi abanyasite bagenzire bacwamu bagira ngo mbemeya nangwe no hate birebe nakira kuntera shemerirwe ngo ariyo boda boda nabandi ngabo nakwakira mwetise kandi bari kwisha we bari mnonga nanye kanyakire byo muwe naturi ariyo natureba amazina nkaburizo engineer mwetise bintabara binjo sasa ngimani nyabwe cha engineer binjo bakumanyakira karyabona kandi nyakire nabatayi banje abunye no mu studio mu nangwa bari mu parliamenteji kandi ngarice nyakire ubwo muntu wena arumo natureba hisaheze ni wahugamba okun egisere iturumeje niyo yanje kamukuzi mwene na kamukuzi twaturi muri kamukuzi n'uryumuka nimba ryumuka ayagure kandi nsase na nabantu bitu hatenzura kuyagwa abantu ba Bekitobero na Taso hatabo tubakabasa nibaba ryo munanko umurandi rokti abo ko urutindo rukacwe katubaka katete katete nabo abantu babariyo barano bagira ngo esa yona nabaza gwo abarugangama ni cekimwe abakitoma bwe nabo abantu barikumunonga teno garko nkirize nze sase nabantu beita batwire nibasubwa abarwenze rusausi rwakabiko abo ko batwire nibabakwata ekibanza itakaryabo bakarutunga kunkana babasabana bagira mbwe na minister nabakoba naho nangwa niza atandikire bara yagira ati RCC DPP na nabandi nyabura mu Rwanda abantu amataka gabo bakatoje konka twire nimbagamba naba Central Market nabone baboroga abo kubibamo no manya bakatunga amaboko bibamo mu masanyarazi nano mbindi byone Central Market kandi ngira ngo abantu baza kucira ubworo konka tabariyo bababingo mu Katari kandi enguto nguzine shonga tubije nango nguto zo zine shonga abo kwa twantugamba hanguto omusitomu turikumu nongo mu nguto n'amashanyarazi abantu barikumu nonga amataka no manya ninye nditwire ndiyo mu kurwanira amataka nango ndi chairman wa Uganda Land Grabbers Association cyo kurura ningamba ati na minister andikire bara so turumuntu rwanira amataka ga stage very good bintabara reka nije kujya kwakira tujye mu introduction atakafa yo konka we bari kutereza kire asimwe dagarasi binjira ubwo nawe ni engineer nakwakira we bari kwisha iyo bari wese inside yo kunyashira nyenda kutanjira bakuru banje nabato banje nabaganda banje ine kintu cyo kumanuka mbo juti ni after batayi banje abantu reka bateka mu impression yo kugira ngo umuto kandi batoro mu kimwe of course nyene ba ODs bingi abinabenza nabacha icyambara high school twatucera munonga tugire kureba Edgar kwiruka mwe n'imyaka yitu nubajimanye twita abantu bitwarebireho ahakwirukana by the way itite turukutandika senior 1 ngano mu 6 senior 1 reka by the way nchikore precise 2026 ndio senior 1 itite abantu tucere kureba bari muri za senior 6 high school no mukamanje koka really okara sigana senior 5 so I was not far to that's true so kama ina vitu nakura murongo mukatukoraje kandi
kandi ukabarebera nakwakira bari kwija Douglas iyo bari munonga batayibanje nimbatangerera okushira munonga nintangerera batayibanje abanyayuganda bari umbukwatwa abeko rero rubengo rwa President Museveni y'imyaka yona ite tukaruzarwamo abazire bitu nibo barwekorire nabashuye kuri itwe kuko ntubahamisereza kunkureba paneji nyongera kushemerwa emyaka eji okinsa nangu myana speaker niyo yenyine shemire kwata government bayida utaro gwiro munde bayida ache nijana cheri izoba abanyayuganda muhame twina hituriyontuza akakira kimbire mbuzire ine research yimbire ndoho nyenda kubagambira ngo ihanga turache kurkwata itumba nyangore nubagira ngo waba nopima oburingwa bwa mizi turi kuteka yo maguru abiri konka hatahingambira tutire yo kuguruka wareba speaker nazahabwa wa RC5 ogumuganda wanje nangu myatutire hamwe stroke emyaka 2 ati tumusindikire emyaka 2 katandika kare nyundi omusini ya 2007 ngana atandikire stroke so kurugobwe yari ije myaka temichi so nangumya haizire Bishop Stewart tutiro akashanga umutawo no munindo na net government konka ekirungi hato buyazo mu parliament ite nyenda kugamba ngo ine amasiko bwito no kuhagiza bwito ite tutire yo kuguru kumwe tubanze tutesting edg niyo ni testing anyewe aba ba meya ba Michael baheza kuzayi ato kuguru kwa kabiri nija kureba iyo banze ngo rukafate bawo niza kuba ni manyamizo buringo bwabo ati ni kubaniza je kitambara kwenye no kuceri konka abanyisingiro bantu mangungura musi na munonga bisingiro north kandi abamashano bakunda program age kandi bagera ngo nkusime Edgar emirimo no gikoraje no bumbentaro na information abo kukutambuza ihanga kandi rero cyo twenda ngo gumeno kora banyeta simwe Douglas binjira abinjira banyetira kari umuntu wa burijo ninyerwane rihanga ryawe abari bari yakwisha we bari munonga Douglas King ari munyano wanje Albert Michael Bintabara hamwe na Douglas nibo nyine kandi uko zafutana katutiyo ikibuza kimwenda kubuza mwena one by one oyine cyo jure cyo kurwe Uganda komienda oyine cyo jure kurwe Uganda oyine cyo jure kurwe Uganda Michael emisiri ya kotoni tukajikura kandi twajibinga kotoni nukinga kotoni ninke kibi necheneso no punishment nabakwata no gihinga kotoni ricambura nibajugura zinga Michael oyine cyo jure cya Uganda nanye ninje team teka kwija kuchijwara soon abati oyine cyo jure cya Uganda ari oyine cyo jure cya Uganda Kingo oyine cyo jure cya Uganda nyo cya Uganda chine oyine cyo jure cya Uganda ito zanje nizikorerwa high street Baruhinda. Okay, very good. President Museveni Ajata no longer put on imported clothes. I refuse it. This shirt of mine is made in Uganda. I refuse the clothes of dead people. When we tax imported textiles, we are protecting our own textiles. Here, like the shirt I'm putting on, which is 100% Ugandan. Abakwasa kwa bareba esati ya President Museveni, his usual shirt, white shirt. 100% Ugandan. Kandi na represent ni Musha because I'm also putting on 100% Ugandan. Kim, now ni yena ngutandikira aho tugenda hari bade and I want us to be really precise konka tugeze kwenda kuganira wahura speech ya President Museveni wahura muhabiyana gamba abantu bindi bijana babitema mukuru gaho yabagambira mpaka nezisha bija buri umwe nakora version yene kindi ngibyo konka yayitumbuita munonka abo kugira ngo yitwe nk'abanya Uganda amishogiti turemurwe gigura tukakosa opportunities twina tukakuriyetinga emirimo yitu tukakosa na mwana rero tukabasa kugeneraginga tuwa concentrating amunonga ahakushakirwa na no kwirukangira umhanga gahero tandikira my moderator nabakutureba rebade nchimanyisa ngo norunako rumwashya imwe abakozi orumwagira ngo katuruteka side schedule yite yo gukora tuze kushemererwa kandi nintekateka ngo harimo abashemeriye konka harimo n'abatana n'abatine tayimeje yo kushemererwa nangwa haruhona na ababo urufuteka ngo rebade tine cyo kumumanyisa tine cyo kumanyisa akubo weye na nemikorere yakorabamo ecyo kubanza
na neco kukora naco tagizirata tachini and President Museveni of course ni president wihanga ryitu ni muhereza kitini saka president witu yaba nagamba nawe hina hari kuba nayihera maybe when areba hinembe ingere yagerzo gukora kureba ngo abantu bona bazo gukora konke by'abantu bataketegerize ninga abantu yibatakahushire kugira ngo bagikora tere konkanyo ko nabanikora tokerizo binabansi birimo of course na nimbuza abantu kuri kare birthday uriya kubuza tere birthday niki takujimanya temwinire nakakwa king mujana tv no misara abantu batakumanya yes I'm telling you umuntu muzoterizo n'icuro kikuru atinyo na ntakukimanya na bacyabo cyabaho we tine cyagera kita tine kimwinire makuru ni short now there are some things we need to address on such a day and I expected whoever has speech when yashemere kutera hotoje one unemployment currently it is still high. We still have a generation of young people, girls and boys aheza university akwate paparabye asagaya biko mukabada akwate nyonyi atembaza Dubai as a korobwa house girl aine degree. I will not present that stop wasting my time. The jobs are there. What is lacking is the vision. All those children who are going to work for the Arabs shouldn't be going there. What are they going to work for the Arabs? They should be here. Where should they be? Ninyenda kwereza cyo kureberaho moderator. I come from the NRM party, I'm an NRM person. But there are some things we shall come up and say. Kugira munyensia. And this is your chairman saying it. Yes. Kugira munyensia bagira ngo turaremerwa kubigamba. Aba bana bari nagera ngo batashobora heru. How many factories, how many industries do we have in Mbarara? Omo mu region ejeje ya Greater Mbarara, mwine mu factories zinga. Energy kwigurirwa. How many people are incorporated n'abantu banga bari mu factory ejo? Therefore, nyoni nyenda kugira ngo we take note of the following. Kugira ngo ari umuntu uri kuja tereba date na celebrating because nico gukora tagizirata tachina and it is true. Tuina abantu hatari kwimuka kasheshe akateka kusiba byami ninga mko kwararo ndeco kurya umwabazi yabishikira bakazo mu kweguza aboje umwe bagiro mu kwiba and it is becoming terrible. Therefore rebade na neco kugira ngo abantu bazo mu gukora nyoni tekateka president hatito na government ejejeje muteko we have to find ways zo kureba ngo generation ejeje nezarwa yaza gukora ki yabare nagamba about agriculture nikinteganisa wareba budget allocation kahata wareba parliament budget allocation eyetiro mu agriculture batiro sente nje munonga umugore ko ezakubenze yongerwaho ezakubenze nyingi ekaba base ninyenda kubuza umurimba no uri kumanya ariko exporting ebitoki no uri kumanya ariko exporting ebihimba tabarum. Therefore tuteko kugira ngo tuteke a lot of money into agriculture buyabire backbone yitu kandi kimanyaje ngo kurya no kunywa tubukwa. Therefore to empowering umuntu tumugira ngo actually no kubahereza degree yawe you can go back to cultivate or inge bitoke byawe to this level of exporting ufune musende. Okay. Ekina yenda kwenda na cyari ari yecho. Necho kugira ngo products ituhateze tuina na n'umuntu wagiro mu katare ekimbere ninjireba ho mbata bemba bagezaho kwekarakaza umuntu wagereza hakahinga ebitoke bye umuntu wa mwizi umuntu wabugamba umuntu wisinjiro umuntu wangaye product yagire makahinga ekitoke ogoro kwija kukigura aije kigura cheaply aho kuchirabya naho kikirye kizo nyine district ya Rwampara bakampa district bakatwa district konkatu bitaka bwine material zo kushare mihanda umuntu ayirize bitoke bye samuhoya konkana naho kurabye bitoke ko bitwaro mu katare naho tagizira hata taro therefore shanga ngo mukozi akabire nayende kwakore nabwo no kuzayiru akabire atakuzayo konka embera zo kukoreramo ushanga zigumire. Okay. King injako ni kugarcha Michael na wengine ndangu kimbanza ngijo wawe faster na rubano tandika watandika in a very harsh tone rero kuna kubuza ndukugira ntujure mu cya Uganda wagambira kimwe complete rengo kugira cotton ekiri mu ihanga pambero
n'abantu baturiye bagira ngandura amayuka yakendeze kiniga pambo muyihange rumu kwakubasa ko bayina hagenzere kwenda kubundi kugenga bakamuzubira pamba is there. That means President Museveni yagira ngo we should actually he was bitter. We should not waste his time. Emirumero nayibuza n'iki kugera heru tucheza buza heru tukatandika kurajana abo ko baza kumanya kuko turentu bwantu bigamba baba ikibitu n'abasigazi bitu barya heru bashobanyirizwe abamwe, but job is according to him. Omwami Edgar turya TV yabishemwe turya TV yedini haza kigwire wo rya TV nkeji erya musinje gwe kanisa ukatandika gamba urukuruma ebigambo byo rugamba ninga sho bumwe ukagamba ikirimo ahubwo Bible itwikiriza neza ugamberaje ati mbaba amazima Yabese obusinguzi amazima garaba besa obusinguzi aho turakome kushoyeka amashatwa kuro butuzi nikiza kuretera abantu binjo mwihanga batekateka ngo turije kandi tariki twabantu gamba Labor Day ni nyena ngo tukimanye ngo Labor Day tukabe tugicelebratinga buri yomwe akabe na celebratinga kurugira acyarukora. Bwana Edgar twantugamba Labor Day tugurusya misho tugiha abantu bari mu office za government tugateke abantu abakubaho mu mirimo yitu ya leja abo kuba nubo bantu bari mu population empango omuyihanga ryiteri ya Uganda. Haza nico busasi washanga abantu abo twakwaza kweta ba majority washanga ecyakire heri izoba tuba kukimanya tuba kumanye chikumanyisa tuba kumanya namakuru gacho. Labor Day ni kirenga speech. Labor Day ni kigendera kimwe kireba abakoza butugamba heri izoba nibakora mu mbera ki kandi bakora nibafuna muki wazo mahanga gasinga ho bukuru emirimo nke ya welding emirimo nke ya building wargaho mahanga ka agatsinga ho gajyanti ndi welder treating with that utmost respect and dignity, which is another case here. Wagamba welder mu Uganda nibakureba nko waremerwe. Wagamba makanika omahanga gakura nibareba umuntu oyemerize hihanga abo mu rugora. Wagamba makanika mu ihanga Edgar n'abanywani banje abantu batureba TV nomanye chikumanyisa ijo nkuzengwe birebi nyo mu constituency munonga yo muri intunga mako muri ngeza ho munonga kujya ngo interacting n'abantu nshanje muziro mwe nayo mbesa omwana weye ngo utareba makanika ukariyama hanzi y'imodoka z'abandi bo bakasta umuriki. Yes, ma Edgar mu museum office hatu mwitwikirize tubagambire mbera eryo mbantu ninga tubahereze feedback eruko rugo mbantu abo twenda kwebembera. Iwe yebuze iwe muna batureba made wawe no mushashwa zingaye okayenze ngo azihereze umwana wawe made okozesa made ino munje yawe abo kuba current ro mwihanga ryiteri ya Uganda buri yomwe nanda made konkiwe yebuze uko treatinga made wawe nabana bari mu bazaheru abaruma bawe embere yo muri treatinga mu bantu tumutujumirira baheru mu treatinga kwa bana bitu abo tukusindika konko wawe ino munje made no mu treating wote nho tuye mfutandikira haze cyo cyo mu nkiti hanga ryitu ya Uganda mwenu twabantu garaka Labor Day. Bwana Edgar yebuze ogaruko reba abantu abine bachelors omukushoma bachelors level kikabire kigitinisa cyango akabira ryo muntu utokwentekateka ngo ayetegerize tukati akabira ryo muntu oyine aine hango chaine kongera hihanga yatirwa mu office kongara abantu bangahi abine bachelors abaryo boda ngwe noje ngo bashemerirwe nagwe no murumu aha nabantu bangahi abine bachelors baryo mobile money noje ngo bashemerirwe
n'abantu bangahi abine bachelors hakirabo nabo kabariyo mobile money n'abandi kabariyo boda boda n'abantu bangahi abine bachelors abastamya byaro bachelors zabo muri bazicezara matatu tumusinge umbucho wampari bwana Edgar twantugamba a Labor Day tukabe tugamba akuteka intebeka sanungi kugira ngo abakozi yakora arukumanya ngo naba ni marizo gukora at least abana banje bine benefits zibakora kongaza comparinga population y'abantu amwihanga abadi population y'abakozi nibangahi abari mu NSSF nibangahi abo kubasa kushashura amarwaro bamara kurwara nibangahi abari ku recent school no mahalo kushomesa kugira ngo nanye nashomesa hariho no kushomesa ugashomesa omwe decent school kushomesa kugira ngo nanye nashomesa kushomesa no kushomesa Edgar reka tureke ntihaba omuruzi iwe yabuze omushomeso wa kushomise Edgar omuno okora TV nkeji hanga ryo na rumundu kureba yebuze amuna afuna zinga kandi ogako yebuze nikije kitakushanga bona nabashomesa konkomba shomesa hariho wa miliyoni ina hariho no wa miliyoni emwe hariho no mutwara atanu GNTV releasing life Edgar Akampa umushana gyo butegeki Michael Katurebe kakwishikire omunyeto ahabwa ntunga mu municipality ni nyana gutakagira mukabona manzo wa Douglas then zo kumuro twatumye ko tuzowa ari Douglas nani ndeba kwaro gomba gamba ugumana uyu musi mututi ndikumanya waba no ikirze bamba gamba ninga Museveni yajata don't tell me about lack of jobs, talk about lack of vision. At the jobs are there, what is lacking is vision. Kandaga Suzoni money to Gambia President Museveni kwa kubanaga vision. Webare Edgar Owira na naza kugambira kwebura ngo edakika zanje zongere Michael na speaker ngo mwene kunashanga wazimbire kanzu kozese ebo kubishongezo baba oriyari nanye nizo zimwe ezindi kutwara mbwenira tangira cha vision ya president abakutureba ira bagaba tujambo bukadde magezi ati te kutwa kuzireze fumu tuje tuzihindura ngani kibi from hanu yaba kare buriya abakogora muntu batwitwa tumango umuntu kwa kugerezu yatandika yagera bizukuru rero kuyabagambe eshonga yimukora ki konka hate necyo busasi abakura bawe bahabura abana hati kandi abana nabo bakabura bakuru mbwenu abo kushoma abo modernization no kushoma kwitegereza no president Museveni ntwara kire kanje kugira ngo nije nshemura abanyayuganda ahawe binte byarukora nkana because byo nebyanagamba nibakwita kukinika icyo kubanza tutandikire aha statement yashasha munonga abanyayuganda kuwa kubawaza ha social media platforms neyo kugira ngo ababakuza hero nibambaza gukora in fact yanakigamba nkata kukimanya are surprised ngwena are surprised ati to bamushomere icyo nicyo mukafuna umugisha nicyo kutureta kugira ngo tubashomese icyo kubanza mukimanye ngo companies ebicuye kacende bikutwara izikutwara abantu abaheru nezirga state house na no family ya president Museveni of course age information no chimangu ninyo kubanje ine degatinde kwendo ndebe bari munonga we bari so nizirga family ya president Museveni n'abantu be ninga banywane be n'abanyabuzari so tumazima ngutarukumanye kiba kubambaza gukora ki gukorayo in fact okumangu tuyine abantu abakwita baryari tubarukuzi kugira ngo batwarira abanyayuganda busha nibagarika bafosingana n'umunyayuganda aguza kabanja ke aguzenteye izuka bashomiso umwana yaboro murumu ati bakununtukirana nakabanja kasigiro bakaguza kugira ngo abo kubembera hanimbi Michael kuyana gishobora na speaker ngo akaza kuriya agira kiyabihirayo so ejo ninyenda mbanze murebe oburyarya oburi umbantu banyu ecya kabiri ite tutwira han tutere nduru hati ndio mwaka nkogwa 10 tutire nduru tukugamba ha bintu byo kutwara abanyayuganda hero imwe bakutureba ihanga ryona kukura
ihanga ryona ryo ruhurira ngo ryo ndigendo misho nirubanza ari investinga mu bantu baryo abamyaka emito abantu abasigazi abantu eminyeto nirubanza ari making sure ngo abantu abo tebashohora ihanga kunga abo kugira ngo itwaha turi kumanya ubera bitwafunire n'abagiraki abamwe ni bambe tabebembezi kunga tanabategeke nturonde kibari cyenye kitubura bone bicereza ngo umuntu ubi investingire mu sente nyingi umuzira kutira mu sente nyingi na nihanga rya kutamwe sente waza ama university washom kuwaheze myaka yawe yo busigazi eyo shemire kuba niyo rukora ihanga eyo shemeye kuba productive bakwicereza washohora hero ahero tuwaza yo ngo waza college merme yuwashomere unka waza kora echi speaker ya yeta ubwayaye ekintu echo ni kishashi ekintu echo ni kinakuwaza bazire nuba kuba baryokwe babajibine nako wenu basebona banyabo ninyenda okuba openerizo noreba umuntu kira ku bantu bisinso na tukabajyango ibintu bituri kumanya umwihangere twashara ku bigambo umwe ntubasa na nubutabashwa ikirakora te kunka edige ibintu bitugume tubigambo turi kubasa kudara abanya-Uganda urukuba babuza ngo nubambaza kora cyahero kunka nkasipiko kuba nashobora na Michael kucumanya ngwa emereme kuberemere okutera abanya-Uganda yibarakora ico president Museveni after 40 years Edgar Ninchimanyaje ngo nakimanya president Museveni Edgar Nima nubwo kutandika manya GNTV releasing life reka tumuroka cye twabantu tugaruka briefly dagasaza kuba nahize nshonga ide tugende tumuzemu bazegani yashonga ni utakaruga We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. This is GNTV, releasing life. Nations Church erikwebemerwa Pastor Patience Museveni Lwagogo bakulite Light Up Ankole Region for Jesus Crusade kurugabiro bikwezi 14 mpaka 18 byo kuwa katano 2024 omuchai boma omutugwe kitera neki no kutimba maziba ga revival akwatanisi n'abahereza nka Bishop Dr. Silas Sayebwa, Right Reverend Nathan Ahimbisikwe, Right Reverend Johnson Tino Mujuni, Right Reverend Stephen Namanya, Bishop Patrick Pefuga, Right Reverend Amos Magezi, Reverend Canon Newton Baryesha, abagambi bakuru Apostle Alex Mitara, Bishop Dr. Joshua Rere, Bishop Dr. Mons Odonk, Apostle Dr. John Bunjo, Apostle Dr. Michael Chumuli, Apostle Dr. Daniel Batambuze, Bishop Deo Musoke, hamwe na mama Dr. Ice Mwesigwa, omukyala w'umureberesi Dr. Sheldon Mwesigwa, omugenyi mukuru President Yoweri Kaguta Museveni n'omukyala we Janet Kata Museveni. Ebyona bizago mbitandika shayi muzo mukasheshe mpaka shayi birizo mwabazyo at Shayi Boma Grounds. Ebyona bishakirwa GNTV, releasing Kingdom Life.
us. Kora wachayi no kutu. If you can Wachayi no kuguru kwa kurema. let to bring it here. Manyengu John Wara. You know that sickness can never handle you. Go kwa hina hora hike. Because you reach somewhere. Kahurire chiri kumara. And you hear what is enough. No. And you say, partner. No. Hunger. Sagara. This is GNTV, releasing life. We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. Not a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Life Edgar Company masimwe imbebaza mwe beronga kwa kuyamushana kujya ubutegetsi nzo kenda kureba speech ya President Museveni okukira kwa byona nakuza mutukarebe cyakwasa korwa kwasa kugira ngo tukabasa kutunga icyo gukora ikirungi na nemero mukabasa kubaho kana yaberoho twakoze ubwo turi ngasho twakikoze sato kugenda misho ndakarasa nanye ngo mareyo second za 13 ngwaje mukeda ki weno wawanyerecheza nani njya unontere kuri konka nashanga odakigenderi now President Museveni n'abantu bete twenda ba pretending omwaka gwa 1998 baheze myaka ebiri yonka akaraganisa abanya-Uganda kubombekera Uganda Rail konka inetan tukashanga ebyoma na nebashangiro bakabine kubirya nerizo batiriyo ntuzo myaka 80 nahura steel no mabanya-Uganda nebebwajo nahura steel mu speech ye nagamba ari Uganda Railway okuba ku preparinga kujombe kandi obweto turiyo ntumutwara tinko mubara jombe then tine okwari kwija kuzibira abanya-Uganda kuza kuronda kuri ya ka miliyoni kamwe na nemitwaro 8 wenko muntu yaba nakozesa billion zibara n'ekico ikaburizo echo President Museveni akimanye ngo ariyo natunyunyuta in fact nuwomwe wena family y'abantu aba contributing abanya-Uganda okushohora munonga ahero then lastly kandi kiri kikuru munonga President Museveni n'abantu benyoni mbeta binazi turi kubasa kosa abanya-Uganda aruwagizire ngwaha ogumurete ba foreigners obaretaha obahereza amataka gabusha obahereze tax holiday President Museveni nuwo mwari kuburetaha ngo ni investor ukashanga ngwito twenyine nito twine kumurira na loan kumuhe sente zarakozese kandi ayakubari investor mu runyankore no muntu asheme kurete sente akazireta kuko President Museveni na leta pineto hurangwa ngo bamuyehorire sente kandi ariyo naza kutombekera irwaro rya rubo kunkirwaro nariyo tubura gukora ki okoreba so President Museveni areke kubiha namanya ekiri kutwara abanya-Uganda aheru nuwomwe ombatwinize tukashanga ntwetaga no kwiruka munsi yitu webara Douglas Ali Labor Day President Museveni nije cyakwasa kuri webare munonga untukaza kwa program
abariyo batureba GNTV ecyo kubanza President Museveni yagamba bingi amukoro go gwa Rebade cyonka Rebade je abanyayuganda bariyo batureba ne reba ne tumayisa ngo ombone umukozi no banoshe waza kusakuza no boshemerira kandi abanyayuganda bingi tibine mirimo abo kuba nintangara izo hine yabe naenda abakozi akanenda abakozi babiri yatekaho yateko mahurire akugira ati nyenda abakozi abasomera bati nabati abakozi babiri nabiye nayenda akafuna applications 10 so nchumanyisa ngu abanyankore bakaba bacuye mfumba kugira ngo ecye bazuba noburo nobugungu ekindi omuntu wena yabarije omuntu yanarangwa ine miliyoni umushaho utakachimya ngo ira kwasa kurara abo kuba nabanyine miliyoni nyoni bari mangu na Edgar naza kufuna cyo kurya Dagarasi nabacine gundi nyebuza ngo umuntu miliyoni ne nabura umutwaro ko kusumuntu kuza kuryemera konko umuntu osanga yarara kwe yasiba kwe atine mutwaro ko kuza kurya so nyoni ndeba ngo abanyayuganda cyo kubanza bakuyongera ubwinji echa kabiri amataka agriculture ay president scenario nagambira abanyayuganda amataka go kagafunda no sanga family eyinitaka ekazi ibiri usanganiza kubaganaho abana 10 abani 10 ngambira noza kosa ekibiri abani 10 bari bagana nabo mbaza kuzara abantu mengera kuzara amataka nigafunda so nyo kinakubeni teka ngabeni ndangu president Museveni nkabeni ndangu akabeni nagambira abanyayuganda akubajya ati amakorero nko muri imbarara abantu kujya gufafuna imirimo nambo nyoni baza nasima n'amahanga agagariyo ngikiriza abanyayuganda kugira ngo bazahe baza kuterekeyo abo kuba abanyayuganda batakuza kutera ceyo amakagamwa mingi kagabega ku munonga so doko kizangana cy'President Museveni yagira ngo ikigendero cyo kuzaheru takukireba ikigendero cyo kuzaheru vision obutagira vision nyondi ondio muhadizi wa President Museveni ko cyonka arubyo kuba no reba ngo abanyayuganda bariyo bangisiriziyo family omuntu na emerero sanga tumanya ngo okusoma ekaramu buri muntu wena niyo kureba ngo niyo basa kora family yeye ekaza akaruga areve yeberumu ekaza areve ndizo cyoko umuntu akwata akasenteke yekona akwata akabanza kiyasara no kusaraho asomesa umwana afuna diguri mukaga abana bona usanga bona bari yaho atina yino muru so usanga ngo okugira ngo emirimo buzire ningate buzire usanga ngo ori yari yahiguru akumanya to muri muduku basa kubura namanya ngo mwana we myazare we yana ndo murumo naza kumutwara tiro ko gumuntu muhezo murumo cyuko umwana wakatera amasindo ya S5 nakatera amatafari akavuga boda akwena ngo umwana we yafune degree akajifuna deno kasanga umurumo gwabura ukusanga umwana ariyo na siba na tamburum nango na boda atakujifuna zo wa Edgar azo wa speaker akuja timpapi kize kuvuga na nyemfune kunabesa ho magaraganje ninga na family yanje usanga na pichogo atakujimwiza ati herizo ndizo ko bakubambazana nabone binji so bono usanga ngo mwana ari mu kubona abona hati wanu ugamba nyoni ntekateka ngo nakoro rware bade tukabe tureba President Museveni atujate mbwenu hati ya emirimo buziri reka tugaruze programa LC1 wakubana amanyabana basomera umucicweka turebe ngo abana baba baransinga mu LC hati katubarenka kakoba central ninga LC yona heri baje mu LC1 LC mwinemo abana banga habasomere abine za degree tugire ngo buri LC bapikinga abantu bashatu bitari kugira ngo no kuronda umwana wananka bakamenya ngo abana bafune imirimo ubundi bakagira kubasika abandi batahi babo no baboreke muhane bakasa kuzamo cyunka wasanga ngo tushinde kugira ngo nyo mutabaze n'abandi yo mpawa niza kubana inyenda umwana wanko wanje wa anti wanje abe no yagaruka kuzombigere byanje ninga zo mu office y'ikubani intekateka ntibantu mayisa ngo abanyayuganda binji imirimo neza kumebuzire aho kuba twena tukuza kuhinga akwambataga tukuzireshi tukina so tukabe tureba ngo factories kabenize yongeromu kandi na bongera bateko n'amateka President Museveni ayoruka kari abanyayuganda babire binji kandi basomire mu factory obunagiteka kajiteka ko muruti eje mu ruti habo kineza kureto aba Canada aba South Africa kuza bagikoramo abanyayuganda babe no babanza bafuna chance yo korora mu factory abana bafuna imirimo
cyuga batafunira imirimo umwana atakuza kurara ko ibiro bibiri ukamuja kutaza kuza Saudi Arabia uza kuterekera okay so rero ntekateka ngo President Museveni aba advisors nangwa nyurizo bampo ba advisor baze na nyembase biza kuba assistant RDC bamuhereza abantu abinji batina President Museveni kandi ambiro kugira ngo umuntu mu advising ka kumutina usanga abantu we abana ama advice so bamugambira bamworeka ngo abanya-Uganda hansi barukubi umuntu yaba arija yahigura nategeka ngo nabandi bona bakozere ki barije so abantu abamwika bazuma bamugambira ngo abantu hansi barukubi emirimo teruho so abase planning iri hangeri kuranga abanya-Uganda bafune emirimo kandi hangari agenda omisha okay we bari mino bitabara vision webare munonga vision abantu binji tracking vision joko yafitere ndurungu tarona manya umuntu yaba yigusi nateva kugambira vision mbeno kambaze kuhereze wawangambira hakaga tukache kukurishya aba boda boda n'abakurishya nyamwazi yo habiro kurondesa kwa aba boda boda mu kibugomu heza baronda jakaruru kabo bakaheza je mu interest umuntu cyera cyai bakateroro nemba kurishya ukazo kumvuye nabo karenga nabo interest ne hanyere byo jumanya ngo that's a story of another day ekisayi ni bawo ekisayi mwezi kagwiremo umuntu baheruka mbira ari kusiba nko kose bambuza ngo amo kisayi haba hoki habwa chafu haba mu kintu kibi ngagambire noti ko kuza nuba kwa ni bawo yagire cyamba noti ko kumwica so mwene kanza vision hati mu Uganda yiteji ekintu cya Labor Day ni Yesu yona konka Uganda Labor Day ntugire abantu ntibacaba kugireba ninga bamwe 95% bakugireba eki batakugirebera ni kimwe 95% tubakugireba abaturike abakutureba nabo tubakugireba umuforominge kuba biroho ninga abatakujaguzana no kugizaguza nangwa nabamwe tubakumanya no kugimanya ngwiro eki batakugimanya iyo mu percentage 95 na 5 uriyo muriye abatakugireba ninga bakugireba abatakugireba ni 95% iyo uriyo muriye nanyinje tukugireba tingugireba eki ntakugirebera ito twakurura tukasanga hariho ibitunguri ibyabiri bigira emirimo yo kwereza abantu tukatwe ne Uganda rerwe ekerga kakasese eza Kampala ejo yone karga Uganda rerwe ruga Kampala ezaruwa ejo kane employing abantu benji echo kitongore bakweta cooperatives zo mu Uganda yona abantu bona hakari yo cooperatives kaze employing abantu benji abantu sanga bine emirimo obwire bwa Labor Day abantu ab'ibitongore byo kugambira tukatwine Uganda Uganda Milk Corporation ekane employing abantu bingi Uganda Meat Packer ekane employing abantu bingi tukatwine ebitongore Uganda Coffee Marketing Board ebyo bitongore byona hati bukabi employing abantu bingi ate abantu bona bakibabine emirimo hati bajya ngo egene Labor Day usanga ngo abantu bona nibakwatwa konka hate sahezi buri muntu nakorake kamurema kanakako nakugamba 75% y'abanya-Uganda teyine mirimo kandi mu economy wahurira a serious economy every citizen ninga buri munya-Uganda wena akire kuba ine cha contributing mu national income wasango tine cyo kuteka mu national income ni change manyisangu iwe ni hanga ryawe tumwine ekimu planning abo kuba national economy zone zo kurakurana buri muntu akire kuba inaka kunaga abo kabana babara pa capita income niwe nubakubara bareke kurebe sente ezakorwa mwami Edgar ari bukwa na Turionia bakazibara roha dede sininga bakazibara naka ibinjira so mwe ntugira ngo omukureba abanya-Uganda batakumanye kibakweta Labor Day no kugira ngo ihangaritu President Museveni ko yatandikire kuyizire ti ya planingira abanya-Uganda ya planingira individuals kandi nawe nakira kucyugambira ati nyoti planingira tinkubakora ninkora abana banje no mukazi wanje nabizukuru banje kwiyaho kugira ngo harimo abantu
omwami Edgar mvere sore ntakoze sizina lyawe konka Omukubiyaga. harimu usanga nk'omuntu nka Edgar akwasire koni nagira ati president witu akiri kwa nagaruka kandi kana kugambira mutu mukozi wawe ahubwo akinaza garuka ahubwo kuba noreba abantu abanyayuganda saheze abanyayuganda kibatakumanyira ekite kiba kwita Labor Day ahubwo kuba government yini nibahereze emisoro bakibara bagiheza bagihetayo terugaruka nisho kurebera hate size na ndiyo ni kugambira abantu tubine masanyarazi okuza bunusia nangwa nubo kugenda waza Bishop Stuart no musite ukazaza kenkombe ukazanka masanyarazi tabagenda kandi masanyarazi omuyango munito region ege nito tukushize masanyarazi kuba mingi konka tugakize kuba expensive na no gahereza abantu nagugareba amize ni cyacu hatu wareba amarwaro abantu bakabire nibagira ngo barazaguza ngo bine nka ekiba kweta nka herese soirée iyo kugira ngo abantu bazo mu rwaro nibasanga membazi barije manya abantu ayihanga kuzagigahara baba binde bintu byamarwaro birumu abantu mukazi ngo nanda kuzara nazahariya nazaraje warwara narwaraje abasaho basemerirwe abo baje batakuza Labor Day konkata bagizaguze ngo hariyo ki omwirwaro no huranwa kugira ngo nabyamarago bikaho kare abantu bakaba bagenda bazo mwirwaro baraguza babahereze cyo kurya babahe cyo kunywa hatwa konki economy omuntu yiwitka kwa nagamba agira ati economy hateka be yamani kongo kube yamani wako na comparing n'enyuma kansi ya na comparing n'enyuma president his excellency leta mini kuyagiri kurugaho tarasigira ibanza narumu kandi amini akaherezo buyambi ibanja kana risegenda yabona yabisira kaweza tarasigira ibanza konka akaherezo buyambi ihangirwa kweta Dubai President Museveni ndebire nakwata abantu be naza Dubai kuzayo kureba echo korwayo na no kubasa kubana yo buyambi hatu wareba 1975 ihanga erya Uganda rikabari ne capacity yo kwasa kugenda kuza Dubai bakabahirizo buyambi 1962 economy yitekana ingana na za Singapore na nezindi na za Malaysia konkate sahezi economy ya Malaysia no baza no kwaza memirundi 10 yitu konga etunjira bebezi bakwingana ki etunjira entarozo kwingana ki manyentaro President Museveni agira bwebembeze entarozo kabiri nzirga yata kuzurona wahura nuwakuronde entaro wahura amahanga gandi ngo ngana konga wona ronde entaro hurana kugira ngo naza Kongo hat Kongo waza kugira ngo noza Kongo to kwahura kuza kibinga obusinge na kuzurona naza kurgaza Kongo obusinge no kuzayo izo twaratusingiso musango ngutukaze twiba kwazayo zayo ne discipline no bimanya byona nubazayo bagire kuronde byabo bazayo bibayo baturisa tusanga turyawo mwenyo ninjira ngo yahangeri twakugire kumanya ngo ntubasa kuba serious kuzaguza Labor Day twabona omwebembezi owo kurwanisa corruption omwebembezi owo kundi hangarye akarete binakugambira okasanga abantu bari bize innovation n'abanyayuganda bino gwenje twena tukaba twine bitukwenda gukora konka batutera hamutu abanyayuganda bakabire no huranka babiri bakora za tia gas bamutera hamutu oje natachikora ohuro muntu nanda gukora nkakabom oriya bamutera hamtoya bamuremesa kabire tu ari muno kabire stari muke mbe muri management y'umuco cyangwa pedeshi bitu esumi yiti yine yawe kwasa kutera ngo kandi nabasa kuteraho ubundi wabaye n'ikibuza ningo babuzira basa kutera ndije kubantu kwatakunkana abanyenda nze wa munwana wanje abati niyo kwenda ngo mperuke niyo museshone tutakagiye mukahumura kandi nebindi nk'ibyo kuri kubano reba wareba kugira president yagamba wareba kurigera bimwanjonga zero nangwa niyo nko muntu yihire byagamba wareba ihanga tugende kuri yemerire wahura bagamba bande kubarugaho nureba tiko tuzangaye wewe mnonga Edgar nashemerwa mnonga submissions za batahi banje ikirongera izoba no wayinaremu no independent n'aba engineer banje baba anti wemo nore narumira umuntu waburije Western sa Edgar n'ikindi kigwire okushanga ntujaguza n'ikiro cy'abakozi omuyihanga it almost 50 to 70% imyete yo muyihanga etinemero it's very wrong tize itetu
because Muzamu ugenda sansiza ulitabara nazo. wazanga population y'eminyeto omuhange tinemero bakahura ngo wakwate sente wazwara Fort Portal kuja kuzakiro cy'abakozi nobogwire ebiro bikuru Uganda turi kusisira mu sente burizoba nibyo byingi emyete tinemero cyo kwanza cyabyona ijo ngahurira hambara district arombaje kuzakiro cy'abakazi no muntu tuje kiro cyukuru ngato kutwajya birthday celebration zaba Fort Portal kuko shanga district na yobur district nenda garka district hari sente ziba kwenda kushoza bakuza celebrating a birthday no jimanya oshangoro no celebrating a birthday sente zuwakozesa zanzibasa gukora factories nk'ibiri ningi eshatu ninga shozi teko minyeto ko empowering eminyeto zifunikiza yitandikiraho tingwa kore nonche so okareba mu time ya covid public holidays zone zabenzi zibaho wistinza president Museveni akaba yitabanya makuru a state house ahereza speech ye omukoro gubura kubaho hazani ndangwegesha nje kinde cyakubenda ikiko kitagira kugira wabara amashitaka emotoke zaza Fort Portal center z'abantu abashashurira accommodation Fort Portal ngo nabakozi ba government it's a lot of money So celebrate. Hazumya Uganda hatino celebrating ota almost 70% y'abantu batinemero no celebrating ngo aho tushemererwe ninga tukabe ntucura turra nambwe no jangu bwabire shiro konganya Uganda abanyiza bashaba nanyiza basimbira amajumba shabo kusasirwa bwa president Museveni ahubwo president Museveni mwene cyo yakorera izo cyaba kigwire tini uko kuwaza noroni wajangu yes nje person wa ati listen ekiziba cyo kwitihangeri kuko emerera warge kajotko ka president wanje wakora ikintu kibi hata bakore ngo mubi So ekibi yakora ni kibi. hati ejesha sente za siskara Fort Portal wa celebrating international birthday omuyanga bana tibinemero kuwa kayo wabuza otubita bashori hanga babano bazi wagaruka wagira otomu yihange miru magizire ki tebuzire kureka niki ni vision ejesha bakubuza vision ya Uganda ya 2040 naitwa hika nore mu tuza rebera ryejo hati hanga kutereto turukuza kandi tumuntu waburije njimeza ngo umuntu wamburizwa wambuza vision y'inko muntu nabareri yarenga nke kugaje yo musinze shiri kureta ico niki nabebembese hata abantu abari mu rubaju wa president Museveni nuko kumugambira ngo abanyayuganda ukwanze abanyayuganda ukwanze tibine shonga hazo batine shonga tibine mizi tibine mbaze marwaro tibine cyo takajya ngo kizu cyo munyayuganda no mu rumugonga abanyayuganda bo kure n'abantu abo gukora munonga buceka iheme yesterday mbe inside za Kashera uko muri Kashara South nsangira abantu bakiye kwata just Uganda rwabatiza beyombe kiro bo butanko bwa underground ubwo tumurimo gwa government batira mu na 10 bashara mbaye baronda nanka equipment zo mu makagabo government etira mu na 10 barho hategesha baje mu listen barho bazwa omukwetungura agurukarje kureba kunakwe kwatana Jotham ntubasa kugurana trip emwe yamasha tugiteye ko mu rutoke tubase kurugayo wachana koga government mirye bibarho bakora byo na government ine yo kugira tine kurebeka kiba kujeba ekibagiye bizoni 10 obusingi koga government kurye ngwe pushing umuntu waburira tikibasi kiri ekikumanyisa ngo leaders hategesha aho umuntu ubaye batera karuru babuze nkamembo wa parliament wa Kashari ngubitwa Kashari South Edge nenda mizi najya Kashari South ico cikakwa hatumze yongere kokata kwenda kumanya ikintu cyo kutegana so munyakashari niki abantu abanyayuganda n'abakozi negesha turi yatushitabya maidgur yamuru waza hero kashanga abantu abatabyami abarundi bakoregesha konka kuwakora wihamuki nicyo kizuba hategesha aho umuntu yino mu monotine mu mubona no bashana because uri gukora munonga nafuna kake nakace kiyafuna cyangwa ka spending mu marwaro ushange be yokushomeso mwana we be yahigura usanga waza kufuna transport aho kuruka mwanya aho gukora na kuzo wawe transport iyo nkari impango munonga icyo kurya okwa kwasa kusustaining a family yawe nakyo ngato kwasa kugeresha tukubasa kukibasa so abanyayuganda hibara n'abakozi munonga konka yo environment yo mu Uganda neba favoringa icyo ni cyo President Museveni burukuza TV natugambira ngo ni nyakana ebya nyakana babukohereza etigage ngo 4 eka modo uri umuro to kubibasa nabantu bace munonga mwihanga bo kubasa gukora ibintebe
Edgeje shaga listen Edgeje sha wakwate nkoko kazihereza umunyeto nga Douglas sha none ndazi umushoni wakwate nkoko kwigano kazihereza Justin sa Douglas sha wano ndazi umushoni nangije sha wazi impereza abanyayiganda bine capacity yo kubasa kurise nkoko abanyayiganda bakinita kari yo kwingaho nibake munonga hatitaka